Yo, yabare kubariyo kandi yabare kutukunda bwire bona program Enshonga Yeizooba nditogoroma kinyabhem kanda unchirize mutwareho omishengero lya Uganda aho muri Uganda akanda aho turiyo ntugambere shaheje ariho ukwaza no kuriyo kugenda misho uko kase ya NRM eriyo negamba ahar mobile money tax taxeji yatirwe aha mushorogo katibwa aha mobile money akanda gutwire nguhakanisibwa abantu bingi ekiretire omukuru Paulson Rutamaguzi ogune ne MP wa Nakaseke South okutesa okurete kiteso eki ekibakwita minority report parliament kuchaza naho izoba rikaryo rwakana abanyishengero bandize kukigambaho abakanza barabo mukaruruka abandize ko bagiye kutera ka kabiri abaho abagiziringu abanyishengero binjo mu parliament tubarumu mbweni tekeri tershemere kugenda misho na nufuterwa hakaruru na nukhazanwaho nuko deputy speaker Jacob Orania kongezayo okutensa ahar mobile money tax gene excess duty amendment bill namba ya kabiri yo mwaka 2018 akanda bamwe bagirangu bakabichirizine 0.5% mukanda ati 1.5% ngu emshoreji teko basi bwabanya Uganda kandi ija kuchendezana nemirumo yabanya Uganda bingi bembakora ngu nabamwe batandiye kucinga ho business eji ya mobile money abanyishengero bingi bajango go mushoro numuhango kandi gukizana nabantu baba kukikira ramani bitahenda gambara bari State House ya Entebbe akandi president yabeta aba NRM okugamba ahanshongeji yo mushorogu akandi ogwabanyishengera amwe bakwakanisa kandi abandi bakugira ngo ngugumu miringo iyi government kurabamo akutunga sente zo ku planingira abantu bayo no kubasyaho buhereza reka nkoreke abanyishengero abamwe enshongeji nabagigamba ho bati kandi nyine abanyishengero bingi reka maze andebe Paulson Rutamaguzi waresire minority report ejo mu parliament echa gamba aha mobile money tax solo kunoti twakuwagira soka mulino okumanya okukubagana empawo okwaliwo omusolo gunonga kuyita president Museveni yagamba nti yali amanye ekitundu 0.5 minisita we Kasajja asoma budget kulwa president mu budget yasoma 1%. Kasajja n'agamba nti 1% tagimanyi twakiriziganya ffenna nga ababaka abetegerera nti kubanga tetujja kubinya bali naffe mujja tugamba nti mwe mu parliament mwalisaaki naye twabuuza nti ne president nga yalina okusomamu ku musolo ye bwe yalaba nga mulimu 1% nga ali amanyi 0.5% yagamba atya minisita ne minisita Kasajja okwegaana ekyo kyalaga nti waliwo discrepancies nyingi mu musolo guno so guno omusolo okuvayo ne minority report gye mwalabye nti ewagirwa almost ababaka 98% tetuvaayo nti kuliko opposition n'enaali Adio jabare kubariyo kandi bari kutukunda bwire bona honorable Kahonda nawe omushorogu nagamba hati mobile money ebire ni industry eriko employing abana turiyo nturibura byemirimo y'abana nka government ebire chendizo ebire bahire mirimo mobile money ebire echendiza arebo criminality ninga abakozi bebukorobero abo kuba abayibara aido atubabemba engaged mu mobile money business eso kusasa no kugira ngo mobile money baliyo nangu bagiteke aha muntu ekintu cyarweta wasomereho ecyarweta taxation exercise duty n'umusoro ogora kuteka aha muntu ohereza ikintu ningo wapereza ubuhereza konka tar kugira ngo ni consumer. In other words, mobile money is a tax levied on a supplier of a good or a service, but not a consumer. Hato kugira ngo mobile money charging a consumer amuntu wa burizo obono bawahenda amateka eshakashatu no kugira ngo mobile money eje bariyo nibareta kugira ngo ni yese banereta umusoro nibakore nguto nibakora bi tuyine na hande ndizo twasa kuraberamu ukureba ngo batutwatunge sente izakubasa kubisa wiya Atyo gweno honorable Kahonda kanda nano mukuru arukumanywanka John Ntamuhiru wa honorable nawe omushorogu nagamba hati
abanyarwanda twina tumenya kushimanya umushoro bantu shati umushoro kandi one of umushoro kukabaga pocket but we need taxes twina taxes zo kubasa kwa ibintu ebikushashira hange tunikisu bucengu tuhati tunikisu cy'amashanyarazi nanga tunikisu cy'amarwaro tunikisu cy'amizi ibintu binye bikozwe kondera ku gas and donors so nyine nani ntekatekanisha kugira ngo Uganda iki twashobora ngiki kitari cyaburisho so iki nani nyoabwa nyakubwa n'ingamba sosoro musho already percent jyanisha wa 0.5% la 1% ubose kutumese zo policy bintu kusasa kwenye so abantu bakitegeze punishment ukuyo no kurakutanya Uganda twaro nani zipa ubose ko rebit bitu tadipendingire abana banzabanye nibiye byabanyishengere bagamba aha mushoro ogwa mobile money akanda benji nabajanga umushoro gugwina amani minji ngukiza abantu baba baboherizo mu ishengero amani ngugushemere ko banugwihwaho nabamwe nabone bagira ngo umushoro gushashurwe government base gukora imirimo yayo kandi imirimo kuhwera abantu honorable amawanda hamwe na honorable Sewungu abanabo bino kubakoramo obudingidingi haza omukuru honorable Sewungu yanajanga mawanda agambe umishuga kamera areke kweshereka agambe yana hagira umushoro guninga ataguhagira mawanda yabagumize ngo tushemere kwa tugambera aha byona nibuhwera omwishengero eki honorable Sewungu yajatugamba amazima uko abantu bawe bari no bakureba reka nkoreke Sewungu na mawanda bari no bagamba buri omwe nanyurura mutahiwe kwagamba aha amushoro gwa mobile money report committee ya signing report you know hagira chi report yezo kazi ni report bagisaramono ku madara hata uri wano uri mu bakoti yaje bakuronda wandize bantu ngati bakuronda nenga nteseza ku madara obanteseza mpara turi mu kutesa urende gonyonge Sewungu yayagaranye okuteseza wano ku madara mawandaleka kubula ndi mugumu era nchatu cyo kusara mu kinayamba bana Uganda owagira chi ku mobile money abantu beka bewo benaraba mwankore wali we nakucyarira mu kanisa nibakumaka no kumawo gokubi ate bakamba uwo musajja we ntare mwa wakanyiza age limit namazimago akanara bano mukoto mukanye ntifete tuteseza ku madara ga parliament tuteseza parliament ya code princess of parliament we wano ndenda pakata karuru bagenda kakubera wanecha iwe mushija we no hagira cha mobile money nogwe honorable Sewungu awakarungu kandi na honorable Mawanda bariyo no bagezaho kugamba nshonga za mobile money Sewungu na mjati gamba mazima ereza abantu ekitekateko cya waha umukamera kuri Mawanda na jangwe bye na bitesizo mu parliament umukuru honorable Asegona nawe umushorogu yagamba hati lirwole mesa bananso kukola ate okalubiriza government okufuna omusolo you narrow the tax base government ebatekola otunulira abantu bameka batajja kukola olwokuba otadde omusolo ku mobile money otunulira emirimu emeka egitajja kukolebwa olwokuba otadde omusolo ku mobile money n'okiteeka ku ludda lumu olwa minzaani n'oteeka ne sente zetugenda okujja mu musolo ku mobile money ndowooza omugezi yandibadde aguleka naye saagala kukiteeka ku buli muntu nti ateeka kimukakatako okubeera omugezi abakura ba enshonga ikayirwa mu parliament orwakana beitu babura kwikirizana icyaretire honorable Jacob Oranya wabira roho deputy speaker okongezayo okuhazano enshonga ya mobile money tax abakagera umushoro kugurgaho nabajyango bakabaza ko basinga bitu hariho bamwe aba NRM abarigireyo bakashara amagezi na norukwe rwo butatera karuru akomurondo gwa kabiri aho babire baza kusingurira abantu abaye bagira ngo umushoro gumeho abemba jangu gurijeho na hati bakiremira nshonga bajango na caucus no bwerahwe eriyo negendo mishe ya NRM ngo nabo mu parliament nibija koreka maranga ngo umushoro gu tugwine kigukwera omuntu wabutosha okwiyaho okumbona bonesa reka turebe minister kandi honorable Bahati
Parliament ikwera kora shemeri abantu bamemba ba parliament beje abo kuba bakabatorana kuja mu parliament so nicho cyangwa abantu beje batese baba batari mu kicire kete cyangwa cyakwatirana n'umusoro gusohoza abantu kungura ihanga icyo kirakwatari memba wa parliament buri memba wa parliament ashobora ije aganga cyagira n'igitira cyaje ariko twaheze tiraka When Minister akanda Honorable Bahati na wargamba amshorogo gwa mobile money. Minister kanda MP Betty Amonji nawe no gwen minister webitaka walands nwe agiziringu tubakubasa kugenda mission no futera karura bokuba abantu abanyishengero bakabara bacomwe omwishengero eryo okuchira munonga ba NRM ngo bakaba tarumu kandi bakaba takubasa kugenda mission no kwendera akaruru akubaye batandikire akokwiyeho mushoro ninga okugusigazaho ekikaretera bingi bagamba bingi bari kugira ngo no haya abagiziringu baye bataruho bitati bari mu kokasi bajangu kokasi bayiza kugerga muno bija kuba batunga inchiriza ya hamwe okwijja kugambira abanya-Uganda oba omushoro gugumaho oba ogurgaho. Reka turebe Honorable Amwijike Francis. Turimo kwereka abagenzi bita abandi, turimo kwereka ibintu byitu, turimo kwereka abatwira karuru. Nabwo icyo yebuze nk'umutezi wa karuru, utumembo wanje wa parliament iki yakora nco namutumire gukora. Nkamutuma nkubara leta Enshonga z'umushoro gwa mobile money ahunga yeshereka ze kunywa cyayi. Nkamutuma nkubara leta Enshonga za mobile money ayirukange ayeshereko mu corridor. Nkamutuma nkara zo mu parliament ba leta Enshonga zo kumkwata nko muntu membo wa parliament wanje ayeshereka hansi y'emeza. Kige hariwe umubuze we yabarinkahi okwantu barakora. Atio gwen Honorable Mwijike Francis na wargamba amshorugwa mobile money tax akanda mukuru nambeshe ogo mukuru nambeshe kandi oguno wa NRM Honorable nagirangu omushorogu nugwija kushaza bingi na munonga abanyishengero aba NRM abanyishengero abari mu parliament egeroho abukuba nibija kubeyerero mu karuru akakarahi akakuza kwija ngumweno bamba kugamba ho bagambe bakukimanya ngo akaruru keyirire hi kandi abantu bari no babareba babasa butabagarura mu parliament babeyerere nko kubayerire aba parliament eje ehwire. Section of our society who would want this tax to remain on the laws of Uganda. That come 2021, you have already condemned yourselves to political oblivion, because we are here. This is a tax which is actually is very repressive and very prohibitive, and is a painful tax to our taxpayers, the people who voted us to represent them here in the Parliament of the Republic of Uganda. So if you cannot have compassion and you don't have your people at heart, and you accept to be compromised or to be hired as a mercenary to dance to the tunes of a minority who have their own selfish interests, then you are condemning yourself to a political grave 70 feet this time round, come 2021. The rest of us, we are already in very long ticks because we identify with the people, the vulnerable people who voted us here, and we have them at heart, and we shall always be standing. Honorable Nambeshe akanda na wargamba amshorogu na jangu abantu abanyishengero begendesereze abo kuba bamwe Enshonga zo abantu babatumere tubazikwasireho nko kukikwetagisa ngwe ashemerirwa abo kuba nakimanyage ngo akarura karukwija za tiki zo nkana zo zarenze kwatayo abo kuba nakwata Enshonga izi kushasha abantu ngo bita bingi bahindukire binyamwicererezo mu parliament ngo begendesereze akarura kagaruka aho abantu nibija kubeyerera tubakwija kubahereza karura abo kuba tubakozera Enshonga ezi abantu
bakwatwaho ngo nibeshereka bamwe bukuba nk'izoba ryenyine rwakana Honorable Jacob Olanya akabahereza edakiki 15 ngo parliament banze yawumura mukace babasegaruka batere akaruru beitu eco conkata kachigambere parliament abayo barumu abatinde kutera akaruru bakagumana bashohora mpora bakushora mpora abo baye mbashohora nababiri nibahagera ngo umushoro gugumeho kandi abe batakucagira bo bakambe ndangwa akaruru kagendo misho abe bashobora nshongeze bahire bakajyanga ukora mu iketa shikire yo kutera akaruru biti Jacob Olanya deputy speaker akabahereza dakika 15 ngo banze bashore mu kacere gorremu kubaheze bagaruke mu parliament batera akaruru abakwagira umushoro kugumaho abakwagira umushoro kugurgaho beitu abakwagira kugurgaho nabajyangu abakwenda gugumeho bakashara urugezigezi bashohora heru kwenda kuremesa kwenda kurekaho umushorogu uguba kujangu nugunyiga abanya-Uganda na kujangwa hina atahiro mu kokasi ninga shaka kabonda ka NRM kariona kagendo mission kwajana muna president wihanga mu state house Entebbe bariono bagezaho kutunga irakarumwe rero barije bakatwara mu parliament nabaza kutera akarura ko mushorogu gwa mobile money tax gumaho ninga shukurgaho bayebine iraka rya hamwe deputy speaker Jacob Olanya akarinde dakiki 15 zahwaho abantu babara kwija akatahamba cye munonga bingi bona bakataha icuma isangwa akarura akabakakazira beitu abandi mbajyangu abakazire nabakwenda umushorogu kugumaho kandi nabajyangu umushorogu numbe munonga ngugunyiga abanya-Uganda tubashimire ku bantu baguha ngo guremise na business nyingi ezibere nizihereza eminyeto emirumo ngo ezimwe tizacikora reka nkoreke na nebe za mobile ekintu ekiri mu gwanga kino kizibwe nnyo nti akakiiko konna mu parliament kayita ba witnesses bawe ensonga eri controversial nga bwalaba report gye bakoze ki naye obukiiko bwa parliament bwonna nekuva ne ku age limit abantu abajja okuwa ensonga bwenyiga abantu tebagiconsideringa nga committee ng'ewandiika ate bakola kyabwe tulina okwamendinga rules tugambe nti bwobanga ddala akakiiko kasisinkanya stakeholders abantu 20 ebitongole ebyenjawulo mugende ne kyebasazeewo okusinga mu okusalawo ki ekyamu ekintu kya mobile money akakiiko ababaka aba parliament fenna tetukikkiriza kubanga already omusolo bagujjako dda guvaako njagala mbakakase wetwogerera kati abantu bakyatranzactinga mobile money ate bagenze ku bank agents nga bawulira asset agent nani nejjukira mu byala basinga tebalina account mu bank kati ekiri mu state house president Museveni kyakola kukwata babaka ayongera obonoona ye ayiseewo kyayagala naye ababaka ba parliament baffe kubanga ye ayagala buli kisanja ababaka bapya benaare no gwe nomukuru Sewungu kandi no wakarungu Jacob Olanya ogoni deputy speaker wishenjero area Uganda bwanyuma y'abanyishengero aba kwebuzabuza bakashohora parliament akagamba ebigambo yajangu kabbe hati kabbe nyencha kare kebe wicheru kwijano bakora bonangwe myaka 2 nangu nagumwe na 3 ngu ebirabe mbirga omu karuru nibijja kurebwa kandi bimanywe ebirabe bikwagira umushoro kugurgaho nibijja kumanywa n'abarayini bajyangu gugumeho nabo nibijja kumanywa akahura yakwatwaho munonga abo kuba abantu akabahereza dakika 15 kubaza hero bakegorra mbakija bakagenda misho na nakarura kayenkaza kuterwa obo mushoro gusigaraho a mobile money oba tugusigaraho bita murundogu abaguhakanisana bagirangu abakwenda guguzeho bakatina bahunga kandi bakambenda kuboreka ekibineho reka nkoreke na nogu sanga nti 0.5% simbi kubanga eri ku withdraw abajayo sente abasindika sente okuva ku phone mukundala omusoro tegenda kubawo egenda kuba ku withdraw of cash goja kwe sente ku mobile money abo baba bakusara 0.5 ate kati basara 1% eri waguru nnyo bwe tugenda ku 0.5 ku withdraw fe tulowooza tekigenda kuba kibi nnyo ate government erina okufuna sente
kubanga twaziteeka mu budget bwe tuzijjako kitegeeza nti ne budget tugenda kugisara ate tekibeera kirungi kubanga abantu bamu batandise ku implementing. Ogwen Honorable Musasizi kandi minority reportage ekaretwa parliament nakaseke South MP Paulson Rutamaguzi na jangu ogomshoro gwa mobile money gushemere kuba nugwihirwo kimwe atagira no munya Uganda ayaguha kandi na yendangu parliament ekebe niyo yakinguza bitorwa kana bakabura kwicerizana mbwe natizoberi bayetwa umu state house abanyishengero aba NRM kubasagamba kwatina mobile money kandi bijenanira karumwe babagarikira mu parliament babase kugamba kimwe excise duty amendment bill n'ukweta kashonshore cyaka kabiri abumwako gw'2018 abaguhakanisana bagira ngo umushorogu numbe munonga habo kuba nugubuza na munonga eminyeto ayo batandikireho obuduka bwa mobile money emeromo kandi ngongera gunyigereza n'ababemba ko sobuherezo obu abo kuba sente zikubiwaho ni nyingi ngo abantu atabagarikira mu mabanka kandi banka nabake abineyo za account mbweno omushorogu mu government nene shana nke kukora ekiba kweta ngo double taxation abo kuba nabatireho emperezeji bobo ngani bihwaho omushoro kandi ko garaka wagwihana na muntu ndijo owamuheru icyo kibankimanyisa ngo amazima no yongera okunyunyuta abantu reka turinde turebe birabe birgire omukokasi ya NRM iriyo negendo misho omu state house akande ebembirwe president wiyangeri his excellency Yoweri Kaguta Museveni ishengero koragara cyo kushitama nibijagara kabongere batugambere kubarabe baza kutandika gamba nshongeji ekwatirina na mobile money tax akande omukuru Paulson Rutamaguzi najangu wabarinzire kabazokwe betereze bitahibarizire nibija kuba nibagigarura kandi abanya-Uganda nibenda ngwa murundo kubatera karuru ngo batire kari akagikwateho utakagikwataho ngo nibenda kagarice kazo mushana nko kabire buriya babantu babase kwerebera noha arukagira umushoro kubanyiga ninga no harukwenda ngo umushoro gwiweho bwo burungi bw'abanya-Uganda na government yitu eje ya Uganda nditogoro makanyabemu arinde wahigura arisha ibiri aroho agacenchwire. Now available near you is New Vision Integrated P7 Workbook for P7 candidates at 10,000 shillings a copy. It comes with a free soft copy of the marking guide. Get yourself a copy from New Vision head offices on First Street Industrial Area, Kampala, or New Vision bureaus countrywide, or New Vision agents and distributors countrywide.